Фирдавс Усманов. салом арз мекунам ба кулли тамошобинони барномаи имшаб лайв ва нафароне ки дар саҳифаи мо дар YouTube ки ном дорад имшаб ченел обуна шуданд. Новонасиб ман Муборриз Усмонов. Имрӯз дар меҳмонии мо нафаре ки воқеан агар фаъолияти кории нафаро дар театр ва кино дар умум нигоҳ кунем, як 12 сол мешавад ки фаъолият доранд, аммо барои ман ҳам шинос шуданд, барои тамошобинонам ин нафар тақрибан гӯем ки як 4-5 моҳ пеш мо шинос шудем бо ин нафар ва ин нафар шӯҳрати беандозаи худро пайдо кардад. Ман нафаҳмидам. Мана инҷо ҷой барои таваққуф аст. Дар ин тараф ҳам ҳаст. Шумо маҳз пеши роҳи мошини маро гирифтед. Салом алейкум Аким Муборриз. Салом алейкум. Ма ка мухлистонам, мо бача гурӯз омад ку гуфтун ҷои кортона дидам. Ҳамун нафаре ки дар ситафор будед, хеле додувой каред то ҷои кор омадед. Ба як савол дорам, бахти ма худи ҳушёр нестӣ. Аким Муборриз мухлис да. Я дақиқа ҳозир. Аким Муборриз ҷон. Ҳамидият автографтона мемонде. Ягон проблема нест. Автограф бемонам, лекин ручка доред шумо? Эй, ручкам да китобхона монда. Саҳар гуфтум мерам, дигар рафтум печатка дам омадум, аёдум буромадай бурам. Рости ман ручка надорам. Ручка дар утоқи корӣ. Рости гап ман бори аввал мебинам чун мухлисе ки пеши роҳ мегираду аз қафо мебиёяду. Номи шумо? Қурбон. 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 Ҳозир як кор мекунем. Меравем ба утоқи кории ман. Ман як автограф не, 2 автограф монда метиҳам барои шумо. Чун бисёр инсони черагарм. Раҳмат ака. Рафтем аз қафои ман. Аким Муборриз ручки гели вақти мемонӣ, а? Бале, бале. имрӯз дар меҳмонии мо ҳунарманди театр ва кино Шуҷоат Асадуллозода. Ташаккур. Ман шуморо хушомадед мегӯям. Саломат бошед. Ман авака ҳаминҷа. Ташаккури зиёд. Нигоҳ кунед, ман аз куҷо фаҳмидам ки шумо 12 сол боз фаъолият мекунед. Шумо дар яке аз интервюҳои худ, мусоҳибаҳои худ зикр кардед ки шумо 12 сол аст ки дар театр ва кино фаъолият доред. Барои ман бисёр шавқовар аст ки шумо чанд сола айни замон ва аз чанд солагӣ фаъолияти худро дар ин соҳа оғоз намудед? ҳамин гуна ки медидем дар қисматҳои нуҳуми сериали Ишқ пул душанбе, аллакай Қурбон, яъне 33 сола, 34 сола. Дар асл ҳам дар асл ҳамон аст. Яъне ки 12 сол, нигоҳ кунед, шумо 12 сол фаъолият доред дар театр ва кино. 12 сол ин ба даҳан осон аст гуфтану тамом. Аммо нигоҳ кунем, баъд аз иштирок дар анамин силсила филме ки шояд баъзе корбарони кино гӯянд ки ин силсила филм то андозаи ҳирфаӣ несту дар ин ҷо актёрҳое ҳастанд ки ба монанди баъзе нафарон ки ман бодаст дигар онҳо соҳибкасб нестанд дар актёрӣ, вале ба ҳар ҳол ин чиз барои актёри касбӣ як чизе ки ба пуррагӣ касбӣ нест шӯҳратовар. Чӣ гуна шарҳ медиҳед ин филм? Саломат бошем. Аввал ин ки силсила филми Ишқ пул душанбе ин кори кинои аллакай 18-уми банда аст. ва ин барои чи ин қадар шӯҳрати беандоза пайдо карду, барои чи ин қадар овозаҳо нисбати Қурбоне ки дар ин силсила филм нақш меофарад, ин қадар овозаи беандоза пайдо кард, ин ҳам благодаря ҳамин аудиторияи интернет. Аз ин ҷо маълум мешавад ки аллакай қариб 30-40% аҳоли Тоҷикистон бо интернет аллакай дастрасӣ доранд ва яъне медонем ки аудитория бениҳоят калон аст ин хел интернет ва аудиторияи тамошобини ин филм ҳам аллакай беандоза аст. Барои ҳамин Қурбон ва силсила филми Ишқ пул душанбе ба зудӣ дар байни мардум маърифӣ гашт. Аллакай ин 18-умин буд ва 17 филме ки ман дар ман рости гап ман ягонта филмҳои дигари шуморо намедонам. Бахшиш. Офарин ин ҷои чӣ нест. Ин ҷои хафагӣ ҳам нест ва ҷои. Лекин як чизро худатон шумо бояд дарк кунед ки қувваи интернет воқеан ҳам то рафт калон шуда истодааст. Бениҳоят ва нигоҳ кунед, шумо актёре ки дар 17 филм то ин замон нақш офаридед ва дар як филме нақш офаридед ки шуморо дар 2 моҳ 3 моҳ тамоми Тоҷикистон мешиносад. Саломат бошед. Дар ин ҷо ман як чиз гуфта метавонам ки масалан 17 филме ки буд то ин рӯза аллакай тамошобинон медиданд, ин як аудитории муайяни худро дорад, яъне ки он танҳо ба воситаи телевизион меравад ва он нахоҳем ҳама нафарам тамошо мекунанд ва аз чӣ бошад ки Муборриз Усмонов ин надидааст, ман гумон мекунам ки дар ин ҷо Муборриз Усмонов телевизор шояд кам тамошо кунад. Шояд ман нигоҳ кунед, бисёр нафарон айни замон мисли вақти худро асосан дар интернет мегузаранд. Мо барое ки телевизионро равем тамошо кунем,
برای ما وقتی معین در کار است که رویم پولت رو گیریم در اونجا نشینیم بلند کنیم تماشا کنیم از تلفن در دست چیز خودت تماشا میکنید خود دیوازی و ببینید که نفرانی هستن که با اینترنت دسترسی ندارن و محتاج تلویزیون هستن 100% اینم است به هر حال من اویدی خودتون حس کردید که شما بعد از اینترنت شهرت شدید یا اینکه نه الکی احساس میکنم بسیار خوب نگاه کن برای من بسیار شوق‌آور از دانستن که شما چگونه با سلسله فیلم عشق دوشنبه دعوت شدید قصه میکردید این گویم غیر چشم داشتم که گویم الکی خطا نمیکنیم چون که وقتی که ما با نبی جان پیرماتوف در سلسله فیلمی امید زندگی که موسم دومش رو این کسا به نوار میگرفتند و کار میکردند در همونجا ما شناسایی پیدا کردیم در کجایی میفهمیدم که پیرماتوف الکی میخواستن که همین گونه سریال به نوار گیرند در سامانه‌های اجتماعی یعنی که گردان باشن و خوب واخوریم تصادفی شد در نزد خونه من که من از راه میگذاشتم به طور ناگهانی ما واخوردیم و همین گونه پیشنهاد کردن که گفتن که اگر که راضی باشید ما همین گونه اقدام داریم و این دوره نو رجوعی پاندمی بود که بعد از یک مهلت معین که الکی دوره کرانتینی به انجام رسید ما سر کردیم و همین گونه پیشنهاد کردن که من همین نقشه دارم همین گونه سریال به نوار گیرم اگر شما خواهش داشته باشید اگر شما نگوید من شما رو در اونجا در یک نقش میگیرم و در اونجا حتما شما یکی از بتنیک ها رو میآفرید که اون کس برادری کلونی همین نفر هستن بعد از اون که من وقتی سیناری رو خوندیم و با پیشنهاد خودی بنده غنی جان عالموف و همچون پدر خاندان انتخاب نمودیم و همین گونه شروع شد کاری ایجادی ما در سمت سریال عشق دوشنبه چای دادم گوزا نمیتونم خلاصه دادا اکان راضی شد زن میگیرد یکیت این قرار را بر وقتر برآورم در کار با نگفتم اگر با образи شما میادیم قهرمانی شما образش بسیار هم образи کلیدی است در این سلسله فیلم و حتی بسیار نفران هم در کامنتاریوم اصلا درباره شما مینویسن قربان 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 این نقش کلیدی در سلسله فیلم عشق دوشنبه برای شما آسان است بازی کردن این نقش یا اینکه مشکل من بازم تاکید به همون استادانی میکنم که من در این سمت در این جاده راهنمایی کردند درس گفتن و تعلیم دادن و نازکی این کسب به یاد دادن من بنیاد از اونها میندارم با اونها تشکر میگویم و هر نقشی که از جانب هر یک هنرمند آفریده میشود این از پاره از گوشه جگر است و هیچ وقت گفته نمیشد که این کاری آسان است و این کاری ساده است و این کاری است که با یک چشم پوشیده میکنیم نه آفریدن هر یک نقش هر یک obraz پیش از همه از هنرمند همین طلب میکند که تو باید در این نقش زندگی کنی با این نقش باشی و از همه نازکی های اون قهرمانی که قربان اون دارد باید که آشنایی پیدا سازی و آفریدن این قهرمان هم من گمان میکنم برابری همون است که مثل اون مادری که یک فرزند به دنیا میارد همین گونه عزیز است و همین گونه دشواری ها دارد برای همین من اینجا تاکید به همون کسبیتی هنری خود میکنم که البته من بسیار هم یاردم میرسوند در این بسیار خوب میتونیم که خود حاضر یگان پارچه نقش آفرینی کنید از با همون obrazی خود برای تماشا بینی امشب لایو
به عینک به مویلا بیاید یک بار کوشش میکنیم بسیار شاوخواره ما میگم این تورتا چی خیلی میخرم با ایره با کورچه میبرن یا که اول قاشق قطع میخورده باشن حقیقت تورتی با مذهب دهی ایره درکشو پخته باشن اوی در قصد قمرز کرده ما سوگ نمیخورم که اگر چای کبود باشه بسیار خوبتره که همین چای با مزه تورتا کمتر دیگه خیلتر میکنه در قصد قدرس نمیکنه نه که تورتی با مذهب دهی بسیار خوب بسیار دشوار است البته دشوار است که وقتی که لیکن میدونید بسیار دفعه تو حال من شخصا مادر اکایم بوریس میگن برای چی برای نقشه که همونجا ما یک بار این دوستان عزیز من شخصا در فیلم اشتراک میگم که این فیلم 90% ایمپروویزاسیون خالی از تمام یعنی که یگان سناریوی معین اگر راستش رو بگیم قریب کی نیست اصلا هر یک سری که جدو کرده یعنی برای بناورگیری آماده کرده می شود قریب که همه این کارهایی که بداهتر میشن اینا نیستن و این همه اینا را خودی کارگردان هم نبی جان پیرمرد فهمیدن که هر چیزی که ما در اینجا میکنیم تکیه به خودتون میکنیم من یک حالت رو لغو میکنم ما همراه قربان یک صحنه داشتیم من بسیار اکو غمگین میشدم غمگینم نه من تا کنز بعد خشم گیم هم خیلی میشدم بعد اکی قربان برای من میگفتن که همین ها گفتن گیر همش میشه یا خدا تا همین عادتی ها گفتن گیر چه معقول خودش بگیم من طبیعی بگم بهتر میبره طبیعی و خودی همین هنرم همین طلب میکنه که هر چی طبیعی تر اگر آفری همون قدر جالب همون قدر قبول به تماشابین میشه نفرانی که میخواهند که در این سردی ها دل نزدیکان خود را گرم کنند برای آنها پول ارسال کنید. پول از همه چیز مهم، چیزی که واقعا انسان رو راحت میکند، خوشبخت میکند. از روسیه به تاجیکستان به نزدیکان خود میتونید که طریق زمین‌های خوما پیرواده از تشکیلات امانتی قرضی خورده خوما حتما برای آنها پول ارسال کنید. بسیار آسان، بسیار قولای در پلی مارکت و اپ استور هست. میتونید که با تلفن خود بارکشی کنید طریق زیر کردن یک توگمچه علاقه نزدیکان شما که در تاجیکستان هستند از روسیه مبلغ رو به دست میبرند، میگیرند، خرسند میشن و حتما برایشون میگن که رحمت پیش از همه برای خوما پیروادی که چون این زمینه هست و ما رو با نزدیکانمان باز هم نزدیکتر میگرداند. من با نزدیکی در یک نمایش شما بودم در تئاتر. من بسیار نمایش ها رفتم در تئاتر، اما من شخصا میگم که بار اول چنین یک حلاوت بردم که مثلا به نهایت زیاد بود. من احسان میگم برای شما. این نام داشت پزشکی پراند، بسیار نمایش خوب، بسیار نمایشی که من خودم رو در تئاتر نیم، من یگان در کینو یگان کینوی گالیوود رو تماشا کردم، چون حسیات بود. راستی گپ رو گفتم بسیار نمایش خوب. اگر تو حالم در تئاتر لاوتی این نمایش باشد من حتما برای همه شما توصیه میدم تماشا کنید که روید حتما تماشا کنید. تئاتر چیزای بسیار خوب و شوق‌آور دارد در حقیقت، ولی بسیار ما نمیرایم از همین لحاظ نمیدونیم. اما پزشکی پرام با فکر من بهترین نمایش بود که من در حیات خود دیده بودم. در پزشکی پرون پیش از همه خدمتی بنیاد بزرگی استاد قربانی صابر بود که با بنده این نقش باوری کردند و در
این نمایشنامه الکی سمت دیگری ایجادیات شجاعت الکی شده شده که با مردم همچون هنرمند و با اون نفرانی که در تئاتر کار فعالیت میکنن و با تئاتر بسیارتر شناسایی دارند با تئاتر رابطه قوی دارند دیگر سمت ایجادیات شجاعت رو شد. اول اینکه این نمایش سال 2014 آماده شده بود و تا امروز در رپرتوار تئاتر هست و این نمایش شهرت به اندازه آورد برای من. این دفعه به دست افتادم. راهی گریز نیست. ابری سیاهی بارانی. میترسم اگر حتی تیتو پریه شود هم نه کمتر از اون که بر سری من ژاله بارانی میآورد یا اینکه بلای بدتر از این بدتر از همه دستورهای طبیبان. این دفعه کارهایم بد است. ولی رو 70 شدن بر وقت است. مادامی که به این کار دست دادم پس تا آخر باید رفت و اثبات باید کرد که اسکندر شاهی ایران بازخواست. وقتی که ما سال 2017 در فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو اینو پیشنهاد کردیم بنده بهترین نقش مردانه و اکتوری بهترین سال شدم در این بهترین سال چند بود؟ این سال 2017 بود. بسیار خوب. که در اونجا همه اعضای ژوری از دولت روسیه از دیگر دولت‌های با ما دوست و همسایه بودن که در اونجا نشان دادن هنر یک طلباتی به خود معینه رو طلب میکرد و با بنده نیز لایق دونستن بعد از اجرای همین نقش و باوری حاصل کردن که چنین هنرمندی هست و به این هنرمند دادن نقش بهترین مردانه و هنرمندی سال الکی میتوانست که کجا گناه هم هست خطا نمیکنیم و اونا با من لایق زدن. نومیناسیون بهترین نقش مردانه شجاعت. و بعد از این طلبی من نسبتی کار نسبتی ایجاد نسبتی چی تئاتر چی کینو باز هم بلندتر و یعنی پرمسئولتر گردوند مرا و جدیتر من به این چیز الکی نظر میکردگی شدم چون که بسیار نفرایی هستن که میتونن با به دست آوردن یک شهرت در مهلت کوتاه الکی همون از دست دهند و برای همینم هیچ وقت سخنان استادم شیرعلی عبدالخیس از یادم نمیرود که میگفتند که در تئاتر در سینما در کینو در ایجاد آبرو به دست آوردن این یک جمع یک است و از دست دادن این الکی حساب نیست. یعنی که آدم میتواند بس دوی همین از دست دهد به حدی از دست دهد که به گوشه فراموشی ها باید رفته رسد و من در اینجا به قوه و به مهارت به فهمیش و دانش خودم تکیه میکنم که اول اینکه این شهرت رو باید از دست ندهم و اینکه در باوری همه ایجادکاران و همه اون نفرانی که به من چیز رو باوری میکنند و از من خواهش میکنند همونا را سزاوار گردم. و من بازم تشکر به تئاتر میگم بازم به همون استادا میگم که به همین خله ها و به همین سطح آورده شجاعت رو رسونده. بیشتر محققان برای نظرند که تئاتر کیفیت دیگر دارد. البته کینو این تنها صحنه‌آفری با دوبله زیاد است خلاص شما کدامی رو بیشتر قبول میکنید و کدامی برایش بسیار این مثل همون دو برادر جهانی است که اینش از اینش جدا کردن نمیتونه غیر امکان است. یکی برایشون برابر است این چیز. برای من تئاتر مهمیتی خاص دارد و فیلم هم این چنین چون که در تئاتر الکی هر چیزی که در کینو میآفری در تئاتر باغاج میشود یعنی همچون باغاج معنوی و باغاج هنری در اونجا جمع میکنی و در فیلم و در اکران اینا نشان میدهی و طلبات تئاتر تماما چیزی دیگر است طلبات کینو تماما چیز دیگر یعنی که اون یک ساعت فیلمی که تماشا میکنیم مثلا میبینیم که در 2 سال الکی مثلا محصول تیاری فیلم الکی در 2 سال هم است در 6 ماه هم است در 1 ماه هم است و ببینید که همه این طلبات ها را در یک نمایشی که 1 ساعت رو در بر میگیرد همه اینا در تئاتر اجرا میکنید و من گمان میکنم در اینجا تئاتر دشوارتر و وزمین‌تر از فیلم است. در فیلم میتواند که اگر چیزی قبول نشد میگن استاپ زن و در تئاتر این چیز گفته نمیشود چون که الکی چیزی که گفتی رفتی چیزی که شد باید دیگه برگردونده نمیشود چون که در اونجا نه کمتر از 500 تماشاچی نشسته است حقوقی به این گونه خطایا رو حدودا هم نداری. 100% درست چیزی شما قید کردید البته که کار در تئاتر نسبت به کینو مشکل است در رقم زیرا آنجا زنده سخن میکنند و نزد بیننده امکانی تکرار یک حادثه است اما بیننده فیلم ها نسبت به تئاتر همیشه زیاد است. نه همه کس تئاتر میآید
برای چی در حقیقت هم به تئاتر توجه کم است؟ تئاتر کهنه شده است با فکر نه تئاتر کهنه نشده است مبارز. خب در اینجا من چی گفته میتونم؟ ببینید که دولت روس با همین قدر بزرگی و با همین قدر شهامتی که در همه سمت‌های کینو در همه سمت‌های فیلم آفرینی دارد، پیش از همه توجه خاصه به تئاتر دارد. همه مملکت‌هایی که ما اگر نامبر کنیم پیش از اون که اونها فیلم رو تماشا میکنند توجه خاصه دارند به تئاتر. و من الکی میبینم که در 15-20 سال اخیر الکی تماشابین خاصی خود رو دارد تئاتر. محققان بزرگ تئاتر هم گفتند که تئاتر نه برای همه است. بله. و تئاتر جایی نیست که در اونجا حتما باید همه باید باشد. نه. بله. و اون 500 نفری که میاد در اونجا تماشا نه همه اون تماشابین تئاتر است. در بین اون 2 نفر یا 3 نفر یا 5 نفر یا 10 نفر هست که اون تماشابین اساسی تئاتر هست. و من میبینم که الکی در 15-20 سال اخیر تمام تئاترهای تاجیکی فعالیت میکنند. همه تئاترها در یک سال تا 6-7 نمایش روی صحنه میارند و تماشابین خاص خود را دارند. من امروز با افتخار گفته میتونم که الکی تماشابین تئاتر از خزینه بلیت خریده، یعنی بلیت به دست آورده میتواند که تئاتر رو تماشا کند. و ما یک چند مدتی که تماشابین رو از دست دادیم. البته این بلیت خریده تماشا کردن نمیشد مگر پیشتر بود و برای این ادمنستراتورها هستند که تشکیل میکردن. در کجا گویم خطا نمیکنیم، اگر مجبوری هم که می آوردن این جای اشتباهش نیست. وقتی که یک مرتبه مجبوری میاری که میبینن نمایش رو و بعد از این از اون 500 نفری میرفته که هیچ نباشد 5 نفری و در 10م نمایش است یا که در 5م نمایش است یا در روزی دیگر یا پس بعد از 1 ماه یا 2 ماه البته وارد تئاتر میشود. و بزرگی تئاتر هم همین است که بعد از 1 نمایش یا بعد از 2 نمایش الکی مفتون میکند تماشابین رو. من امروز گفتم میتونم که تمام تئاتر تماشابین خود رو دارد و تماشابین میآید. ما یک مدت تماشابین رو از دست دادیم. این هم باشد با همین سبب همین پاندمی که تمام دنیا رو فرا گرفت و تماشابین از تئاتر دور ماند و 6 ماه تمام تئاترهای تاجیک گویا که کلا فعالیت نداشتند. من بعد از 6 ماه الکی 1.5-2 ماه شد که تئاتر رو فعالیت میکنند، پر از تماشابین است. من خودی همین روز ما 2 تا نمایش داشتیم، تئاتر پر از تماشابین بود. تالار پر بود. تالار پر بود. Jabo Aromatis Baynavroz Usmanov. سلسله فیلم عشق پور دوشنبه این تو یک اندازه یک لایحه است که لایحه تجارتی است. شما مبلغ گرفتید اون یا چقدر مبلغ میگیرید؟ در سوال شما 2 تا جواب است. یک تاش میگم، دومش نه. معنی حتما هر کاری که من در این ساحه میکنم البته پیش از اون من مبلغی معین خود رو دارم. و من حتما به این میگم و چون این در این فیلم چی است این مخفی است من گفته نمیتونم، لیکن حتما من در همه کاری که اشتراک میکنم حتما من پولش میگیرم. حاضر یگانه کاری که من به پول علاقه کرده شدم این مهمونی در برنامه خودی مبارز عثمانوف است. من برایش از سیر فوش بکنم یگان نفر برای ما یگان دفعه ولی پول نداده است. سلامت باشید. انا برای این اومدم. یکی منم پول ندادم که اشتراک کنم. انا برای این اومدم. بسیار خوب. نگاه کنید احساسی در صحنه خندیدن هنگام مایوسی یا برعکس گریه کردن هنگام خوشحالی برای هنرمند چگونه است؟ در نقش در آمدن مشکل نیست؟ مشکل است، بنهایت مشکل است. یعنی که در نقش وارد شدن این اون نیست که همین که لباس تا پوشیدی در صحنه درآمد یا که کامera را گریان کردن گفتن که تمام تو آماده. نه. پیش از اون که اکتور به این چیز وظیفه دار میشد باید در خانه در بیرون این فرودن یعنی که در الهیدگی در کجا نیست باید با این نقش زندگی میکند. خوش. با این نقش زندگی میکند، با این نقش خانه میاد، با این نقش خواب میکند، با این نقش میخیزد. یعنی که همیشه در پروسس است. همین پروسس است که ماهیت کسبیت نشون میده. وقتی در پروسس هستی الکی این چیز در هم در تئاتر هم در کینو عیان میگردد. بسیار خوب. یک سوال دیگر، اصلا هنرمند خوب است که طریق ایمپروویزاسیا یعنی با دهاتن نقش آفرد یا با فکر کارگردان کار کردن موافق مقصد است به فکر شما؟ اگر ایمپروویزاسیا از موضوع از چهارچوبه که در همین موضوع یعنی که در فیلم در همون اثر در همون کاری که میکنید اگر از چهارچوبه بیرون باشد این میتواند ایمپروویزاسیای غیر پروفسیونالی باشد. و اگر تنها در طلب و در ردیف و در پروسس همین کار باشد با همین آفریدت اگر توأم باشد این میشد پروفسیونالی
импровизация. бисёр хуб. Як саволи бисёр шавқор. Агар имкони бемуст стажировка, яъне таҷриба омӯзӣ кардан, яъне такмили ихтисос мебуд, ба кадом давлат сафар мекардед ва аз кадом коргардон ё актёрҳо таҷриба меомӯхтед? албатта ки амрико мерафтам ва пеш аз ҳама бо Киану Ривз шинос мешудам. Киану Ривз ин актёри дӯстдоштаи шумо? беҳтарин актёр аст ва ман тамоми филмҳои уна бесаброна интизор мешавам ва бо як шавқ том. Шуин орзу доред ки дар ягон филм нақш офаред ки ба нақшое ки Киану Ривз характер, хосияти Киану Ривз наздик бошад? ҳаст чунин орзу? афсари қаторие ки генерал шудан намехоҳад афсар нест. бисёр хуб. Як саволи дигар, ба ҳунари коргардони шинохтаи тоҷик Барзу Абдуразоқов чӣ гуна баво медиҳед? Агар имкон мебуд шогирд мешудед ё ин ки не? ман аллакай бо Барзуи Абдуразоқ ҳамин қадар соле ки фаъолият мекунам, ҳамин қадар сол шинос ҳастам, ҳатто аз омони донишҷӯям. вақте ки мо донишҷӯ будем, он касо дар донишкадам дарс мегуфтанд ва дар театрам намоиш монам ки ман бо он касо ҳамкор будам. бениҳоят ҳам як режиссёри ҳирфаӣ ҳастанд, бениҳоят ҳам як коргардони хуб ҳастанд ва кор бо он нафар роҳати хосае дорад. чунки аллакай дар бисёр давлатҳо кор фаъолият кардааст, аллакай нозуки ин соҳаро дар тарозуи офаридаҳои ҳама давлатҳо аллакай баркашидааст. ҳар коре ки шурӯъ мекунад аллакай инаш аз пешинаш, пешинаш аз ҳозираш, ҳозираш аз фардаш фарқ мекунад. ман бисёр хушбахтам ки бо Барзуи Абдуразоқ кор кардам ва он нафарам дар театри мо кор фаъолият мекарданд. ман ба ҳунари режиссёрӣ яъне коргардонии ӯ дигар чизе гуфта наметавонам, чунки вай албатта ки беҳтарин аст. ташаккур. Бинандагон аз силсила филми Ишқ пули душанбе ва махсусан аз Қурбон шуҷоат чӣ навгониро интизор шаванд дар мавсими наве ки аллакай оғоз шуд? ман намедонам чиро бояд интизор бошанд. ман намедонам Набиҷон чизе гӯядам импровизатсия мекунем ҳоло маълум нест. ман барои Набиҷон ман намедонам ки тамошобин бояд аз тамошобин бояд чиро интизор бошам. аллакай ҳар як қисмате ки аз якшанбе то якшанбе оянда мебарояд, ман дар кӯчаҳо аллакай луқмапартои мардумро аз ҳамон дидаи оно ки ҳамин рӯз мебинанд дар як ҳафта аллакай мебинам ки мардум дар раҳ чӣ дар кӯчаҳо чӣ гуфта истодан имрӯзҳо? бисёртар чӣ мегӯянд? имрӯзҳо ҳозир мардум дар ташвиш аз он ҳастанд ки ҳоли ман бо Беҳрӯзи Насриддин чӣ мешуда бошад. баъд аз оне ки аллакай мана сурат гирифтам бо Карашма ки ман уна овардам ба боғи ҳайвонот барои тамошо, барои сайру саёҳат ва нафари моро сурат мегираду ба он кас мепартояд. ҳама аллакай мегӯянд ки чӣ мешуда бошад ва манам ягон посухе намедиҳам, чунки дар қисмати 14-ум 15-ум аллакай метавонанд ки оно ина тамошо кунанд. хӯрок дошта иҷо фасони шаҳр. Қурбон куҷо мерем? рости ман бекорам. шояд камтар сайру гашт мекунем. чӣ фикр дорӣ? ман агар хеле бекор бошим ҳам ирӯзашта бекорам. охе аввал ман гуфтам ки имрӯз бекорам. хай тамом агани. ҳай кагане. ҳозир я чӣ кунам? ҷобаҷош кунам. дар мошини хеле момӯхта шидам ки ин чӣ хелиҳай дар назарам. тамом? куҷо мерем? я сюрприз кунам амирӯз. майлаш. сюрприз кунам? майлаш. ин мошини калид надора кун. ин стоп старта. рафтем. хай мерем. як чиз аст, пайдо шудани Қурбон дар ҳар як филм мухлисои Қурбонро ба як интригае водор месозад. яъне ки онҳо мебинанд ки аллакай Қурбон ба як ҳолате гирифтор шуд ки чӣ мешуда бошад, чӣ мешуда бошад. ҳозир аз ҳама ҳолате ки тамоми тамошобиноро ба ваҷ овардааст ва ман инчунин дар комментҳо ки мехонам дар онҷо ҳатто менависанд ки чӣ шуд, чӣ мешавад, Қурбонҷон гап зан, чӣ кор мешавад, ин чӣ кор мекарда бошанд туя, ин чӣ мешавад. яъне ки ҳамино аллакай савол метиҳанд. ба он саволо агар посух диҳем тамошои филм шавқовар намешавад. бале. барои ҳамин боза худашон тамошо кунанд, бинанд ки ташаккур. мо интизор мешавем нашрҳои навро. бисёр шод ҳастем ки силсила филми Ишқ пули душанбе барои шумо як саҳнае шуд, як имконияте шуд ки воқеан ҳам шуморо ҳамчун ҳунарманд на танҳо масалан нафарони ҳирфаӣ, на танҳо як аудиторияи муайян, балки тамоми Тоҷикистон шиносанд. бисёр хуб аст. воқеан ман дар театрам намоиши шуморо тамошо кардам, дар кино мо якҷоя кор кардем ва ҳоло кор ҳам мекунем. албатта бисёр барои ман писанда аст. воқеан шумо нафари ҳирфаӣ, соҳибкасб, нафаре аст ки мегӯянд ки масалан дер ё зуд истеъдоди ҳақиқӣ рӯёб мебарояд ва 100% мо шоҳиди он гаштем ки шумо воқеан нафари соҳиби истеъдод ва чунин нафарҳо бояд ки шукуфанд, онҳоро мо бинем,
хурсанд шавем, хушбахт шавем, тамошо кунем. Мо блиц дорем пурсиши кӯтоҳ. то пурсиши кӯтоҳ ба таваҷҷӯҳи амин бинандагони барномаи имшаб як чиро гӯям ки дар пеш воқеаҳои беҳтарин, саҳнаҳои беҳтарин бо иштироки Қурбону Мубориз ҳаст ки дар он аллакай Қурбон бемубориз ҳеҷ коре карда наметавонад. Ва ман гумон мекунам ки қисмҳои навбатии ин сериал бо иштироки Муборизи Усмонов ва дар ҳамоҳангии Қурбон ман гумон мекунам боз як такони ҷиддие ва як такони дигаре меорад. Чунки аллакай Мубориз дар ин нашрҳои навбатӣ агар пайдо нашаваду яъне ки набошад, гумон мекунам баъд аз ҳамин мавсими дуюм ҳеҷ кас ба Қурбон ҳам назар намекунад, чунки беҳтарин саҳнаҳо бо иштироки Қурбон Мубориз ва бисёр ҳам ҳолатҳое ҳастанд ки дар он ҷо Мубориз ба Қурбон кӯмак мекунад. Ман мехоҳам ки тамошобин ина донад. бале, барои ҳамин интизор шавед. Мо худамонам ба пуррагӣ намедонем ки барои шумо нақд кунем, вале кӯшиш мекунем ки ягон чизҳои шавқҳоро барои пешниҳод кунем. Пурсиши кӯтоҳ дорем. Кӯтоҳ савол медиҳам, шумо кӯтоҳ ҷавоб медиҳед. ду ҳунарманди тоҷик ки барои шумо писанд аст. Тоҷик? Бале, ду нафар танҳо. Шерали Абдулқайсов, Қурбони Собиқ. ду коргардони тоҷик. Боз ҳамешон. Беҳтарин. ду ҳунарманди хориҷӣ. Киану Ривз ва Стетхэм. Бисёр хуб. ду коргардони хориҷӣ ки барои шумо писанд аст. Ҳамонҳо. Ҳамонҳо. Ҳамонҳое ки бо эшон филм меофаранд. Бисёр хуб. ду нақши дӯстдоштаи шумо. Аз худам? Бале. Пизишки Парон. Худ. ва Бозии тақдир нақши Раҳим. Бозии тақдир нақши ин филм аст. های من از اول خطا کردم. خطا. من اگر میدونستم من از اول گوشهای تو را میبریدم بعد از خر. در وقتش جنگلبان بودی، حالا باشد یک نفقه خور الا در خانه استراحت کنه. من نفقه خور باشم هم نمیگذارم که یک نوده درخت سبز را شما بر اینها بریدن نابود سازید. فهمیدی؟ گمان نکنی از تو میترسم. نمیترسم. چی بگوی؟ راه از پیشم دور شو. من گرای نکن. من هم میدونم چی گفتنم را. فهمیدی؟ بسر فتفت نکن. انه بیا گذر کو. نه برای بالا میروم. برای بالا میروم. چی گمان نکنی من از تو میترسم. نمیترسم. من در وقت نشد از تو نمیترسیدم. یه موی سفیدی سر سفید راه کردم. از گناه داری. فهمیدی؟ ду ҳолати ногувор дар филм ки бо шумо рух додааст. вақте ки асабӣ бошам ҳамеша бароям ҳодисаҳои ногувор пайдо мешаванд. Бисёр аст. Бисёр аст. Бисёр хуб. ду ҳолати гуворо дар театр ки дар ёдатон ҳаст. Премераи ҳамаи намоишҳое ки дар он нақш меофарам. дар ҳамаш ягон ҳолати гуворо мешавад. Бисёр хуб. ду намоишномаи театрӣ ки барои шумо писанд аст. Кавсан. Фирдавсӣ. ду филми дӯстдоштаи Шуҷоат Асадлозода. Титаник. Хуш. Ҷон Вик. ду калимае ки хеле зиёд истифода мекунед. Мама жена. Бисёр хуб. Ман ташаккур мегӯям барои шумо. Шуҷоат ки имрӯз вақт пайдо кардед, таклифи моро рад накардед. Нобаста аз они намоишҳо бисёр, сабти филмҳо. Умуман коратон айни замон дар ҳақиқат ҳам бисёр аст. Мо рости гапро гӯем, мо ин мусоҳибаро мехостем ки шояд як моҳ пеш, як ду моҳ пеш ҳатто амалӣ гардонем, вале мутаассифона чунин имконият нашуд. Аз кадом лиҳоз аз он лиҳоз ки Қурбон гуфта истодам, Шуҷоат вақт надошта. Мубориз вақт надошт. Не, асан шумо баъдан ман, баъдан амин хел ва ман ташаккур мегӯям ки имрӯз ҳамроҳӣ кардед, зеро ки ин дархости ман нест. Ин дархости нафароне ҳасте ки истеъдоди шуморо дӯст медоранд, мухлис шумо ҳастанд, ҳаводори шумо ҳастанд ва ман фикр мекунам ки мо то як андоза бошадам ягон паҳлӯи нави шуморо нишон додем. нафароне ки мехоҳанд ки дар ин сардиҳо дили наздикони худро гарм кунанд, барои онҳо пул ирсол кунед. Пул аз ҳама чизи муҳим, чизе ки воқеан инсонро рӯбаланд мекунад, хушбахт мекунад. Аз Русия ба Тоҷикистон ба наздикони худ метавонед ки тариқи замимаи хумо переводе аз ташкилоти амонатии қарзи хурдии хумо ҳатман барои онҳо пул ирсол кунед. Бисёр осон, бисёр қулай дар Play Market ва App Store ҳаст. Метавонед ки ба телефони худ боркашӣ кунед, тариқи зер кардани як тугмача аллакай наздикони шумо ки
ки дар тоҷикистон ҳастанд аз русия маблағро ба даст мебиёранд, мегиранд, хурсанд мешаванд ва ҳатман барошон мегӯянд ки раҳмат пеш аз ҳама барои хома переводе ки чунин замима ҳаст ва моро бо наздиконамон боз ҳам наздиктар мегардонад. Ман ин саволро дар охир мондам. Барои бисёри нафарон шавқовар аст донистан ки ҳаёти шахсии шумо чӣ гуна аст? Масалан, оиладор, соҳиби 3 духтарча. 3 духтар доред. Метавонед бигӯед калонияшон, номашон чӣ, хурдияшон? Нушофарин, Хош. Сафия, Хош. Беназир. ҳамсаратон ҳамсарам Насибабону дар театр бо ман кору фаъолият мекунанд ва корашон аз администратори толоре ки тамошобинҳо мешинад амн ба души он кас аст. шумо ҳамкор ҳастед? ҳамкор ҳастем. Яъне ки дар бисёр ҳолатҳо бо якдигар маслиҳат мекунед ва дар ҳама ҳолатҳо беҳтарин костюмёр, беҳтарин гримёр ва беҳтарин маслиҳатдиҳанда ва беҳтарин администратори ман ин оилаам аст. ва беҳтарин зан. Бисёр хуб. Метавонед таманниҳои худро дар охир ба кулли тамошобинони мо ва махсусан мухлисони худ расонед? алал хусус ба тамошобинони барномаи имшаб ки бо ташаббус ва бо роҳбарии бародари азизу арҷуманд Муборизҷон ки ин барнома хато накунам аз телевизион то ба ин ҷо расид ва то ҳоло шӯҳрату шаҳомати худро гум накардааст ва ман догӯи ҳамон ҳастам ки ин барнома 5 сол шуд ин барномаро намондем ки мирад. ман медонам бозам талабгори ҳамонам ки 50 солаҳо ин барнома монад ва барои тамошобини худ, барои мухлисони ин барнома нафарони ба дили тамошобин наздикро даъват карда бошед ва ба тамоми кулли тамошобинон пеш аз ҳама сеҳатию саломатӣ мехоҳам, зиндагии ором мехоҳам, тану ҷони сиҳат мехоҳам. Мехоҳам ки ҳеҷ гоҳ дар хонадони шумо ғаму андӯҳ набошад, тану ҷони шумо сиҳат бошад ва шумо бошед ки барномаи имшаб бошад. Барномаи имшаб бошад, Мубориз Усмонов ҳаст. Мубориз Усмонов бошад, қурбон мешавад. Ташаккури зиёд. Ман сипоси поёнро бори дигар барои шумо мерасонам. Зинда бошед. Ман бисёр шод ҳастам ки силсила филми Ишқу Душанбе масалан на танҳо шуморо ҳамчун актёр барои ман шинос кард, балки ҳамчун як дӯст, рафиқ, нафари бисёр ҳам самимӣ, хоксор, заминӣ, нафаре ки кӯшиш намекунад ки дар ҳатто зиндагии суханрон дар ягон ҷо сохтакорӣ набошад. Ман бисёр умед баром мебандам ки чунин нафарони соҳиби истеъдод, чунин нафарони соҳиби касб, чунин нафароне ки воқеан ҳам ростқавлу ростгӯву дар ҳар як рафторашон рафтори нек доранд бисёр бошад. Ман муваффақият хонастам. Шумо воқеан ҳам яке аз ҳунармандони воқеан ҳам ҷавони соҳиби истеъдоди ман фикр мекунам ки ҳоло ҳам потенсиал ки қобилияти худро ба пуррагӣ нишон надодаед. зеро ки филмҳои нав дар навро бо шумо интизор ҳастем. Театрро ман дидам, ман гап надорам. Ман бисёртар мехоҳам ки шуморо дар кино бинем. Боз ҳам бисёртар. Ташаккур. Имрӯз дар меҳмонии мо буданд ҳунарманди театр ва кино Шуҷоат Асадуллозода, номанасиби ман Мубориз Усмонов ва мехӯрем ҳафтаи оянда. Ин буд барномаи Имшаб лайв. Нависед бисёртар дар комментария ва тану суханҳои хуб. Хайр.